Karlovac je definitivno pravi hit hrvatskog nogometa. U odličnoj atmosferi pred ispunjenim stadionom pobjedili su Hajduk 1:0. Prva sporna situacija u 16. minuti, dvoboj je Filipovića i Andrića. Sudac Pristovnik nije okarakterizirao kao 11-terac. Najbolja prilika za Hajduk u prvom poluvremenu, 19. minuta, Ana Šarbini, dobro dodavanje Ibričića, međutim još bolja intervencija vratara Sumere. U prvom dijelu Hajduk je bio bolji, stvorio nekoliko prilika, međutim realizacija i dalje definitivno ostaje problem Bilih. A Karlovčani su prvi udarac opasan prema vratima Subašića uputili tek pred kraj prvog dijela, bio je to Panić. Nastavak drugog poluvremena, kasnije 15 minuta, zbog nestanka struje reflektori su se ugasili, ali se svjetlo upalilo Karlovčanima u 71. minuti kad je odlično prošao Bunoza, uposlio Harisa Redžepija koji hladnokrvno iz teške pozicije vara Subašića za 1:0. Ovdje je Irnejić ostao, nije primio loptu da ne uđe u zaleđe, a Redžepi je dovršio posao za jedini pogodak na utakmici. Do kraja trener Rea uveo još dva napadača, Ahmada Šarbinija i Vukušića, ništa nije pomoglo, a na Šarbini imao još jednu dobru priliku, ali ostalo je Karlovac Hajduk 1:0, sasvim zaslužena pobjeda domaćina.